Достор, ассаламу алейкум. Сіздерге соңғы жаңалық. Бізде Malibu фасонду Спания вариантын шығарып қойғанбыз. TikTok демей. iPhone 17 Pro Max расцветкада. Бұл жақта такой. Зелененький, көзге жағымды расцветкада ең хит продажадағы фасонымызды спрос аябай көп болған екен. Ошоны Спания механизмімен 4 комплект азыр наличиде тұрады. Эми ой келіп қалды, ошоны кантип арзандатып берсем элге деп. Карагыла тугандар, ошол модельди азыр 42 миң сом бунун баасы. Ошону стандарт размери деле чоң, бирок 360ка 240 болду. Үйлөргө аябай ыңгайлуу, 42 миң сом баасы чыккан буну. Оптимальный баада. Эми карагыла, ушул видеого лайк басасыздар. Канча лайк топтосо, 2 миң, 3 миң, 10 миң лайк топтосо деле ошону скидка кылып берем. 1000 лайкка 1000 сом скидка болот, 10 миң лайкка 10 миң сом скидка болот. 3 күн ичинде 4 комплектти өзүңүздөр арзандатып алып алсаңыздар болот тугандар. Если 30 миң лайк болсо, 30 миң лайк болсо, бермей билди. Ушул комментарий жазган адамга кимдин комментариясы эң көп лайк топтосо, бирөөсүнү бесплатный берем тугандар. Кеңири эркекче эле сиздерге визит. Лайкты баскыла, арзан бааларды алдырып алгыла. 4 комплект бирок реально берилет. Кеңири келип, ошол канча арзандатсаңыздар 3 күн ичинде ошончо суммага алып алсаңыздар болот. Кылса болсо болсун, элге болсун, мындай только мебель хауста болот тугандар.